وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami, alhamdulillah, yarin isap kita niyo waktu na to ini, ngayon waktu puas maghrib, waktu bihaon insyaallah ta'ala, yarin na yung guru mulia mo hindi mail kato patumtum waktu ini, na gumawa kita niyo bahagi paging hawaran na to sin nikmat talago-lago dahil Allah subhanahu wa ta'ala rinat magpalugay tukbal ko in mukti kalasahan sin Zamboanga City wairun marugayang deklan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yataqabbal syedatukum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Maulirin dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamuha kawiaksahan. Pumatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harin diin nasadya inabutan insuarain. Adapun in ganap pangadjian ayat hiatud namu maun pahadarat sing kamu ayat hanggatus kaiman pa ayat hanggatus kaiman tagisa. In ayat nasabut Suratun Nisa. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di hayat ini aun pabaita kato taniusin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya baita day sabha ummat na kauna. Aula-aula na tuod kabaitaanin ummat
hinapusan ninyo. Uno yan inipabaita kanila, ulaika a'da'ullah. Pabaita kanila sinaun umatupatuhan. Hindi sila makaatupa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, paman si mahasut si mahatinggi, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Tabunnal tuod. Aun nagkupur patuhan. Iwan pamanga karasulan. Hajumlahan iwan halilayan. Nagkupur sila pa Allahu Ta'ala, iwan nagkupur sila pa kanabihan, iwan karasulan. Hindasiw yan mga anak ka po, iwila sin Allahu Ta'ala riya ayat ini, al-Yahud wan Nasara. Amuna mga Yahudi iwan Nasara. Dahil nga sababian, sambil hamasan nato ini limabaw. Ihin pagdaruhaka nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sabunnal to di mga silayan, amunin Yahudi wa Nasara, nagkupuro sila. Patuhan, kaya kahagad nila aun Tuhan, kaya kahagad nila aun sarasin Tuhan, karawa, di nila agarun. At wami na sadyasing kabayaan nila. Na, uno yan mga anak ka po, yung kabayaan nila yan, may ta sila yan, nagkupur. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Aun kabayaan nila. Unin kabayaan nila yan. Dahil nga mga kabayaan nila, parman sinallahu ta'ala, at tafriqu bainallah wa rusulih. Para kun nila, inaantara sin Tuhan, iwan sin Rasul. Amot ting kabayaan nila, yu'minuna billahi wa yakfuruna birusulih. Aun na rin kanila magparat saya pa Tuhan, di sa magparat saya pakarasulan. Aun na rin kanila magparat saya karasulan, di sa magparat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya din indagbus niya pa yan. Wa yakuluna, impamung nila, nu'minu bibad, wa nakpuru bibad. Pagkahagaran na mo, kabayaan na mo, di na mo pagkahagaran, hindi na mo kabayaan. Taan yung mga anak po. Kasuwahat. Katubajil sin pangatayan nila. Katuwas sin pangatayan nila. Dahil nga sa babian, biyayta sin junjungan tanyo alayhi salatu wassalam, in Yahudi, mabahagi, patumpukan, kapituan tagisa. Hambuok da, amuray miyaga da Nabi Allah Musa, kitab Taurat. In Nasara, mabahagi, kapituan tagdua.
Hingkapituan tagisa, himangi. Amuk da murem miagad hakitab Injil. Mga anak po, kajumlahan, nagpupurda sila patuhan, nagpupurda sila pakanabihan. Among kakaroon nila yung tiyo-tiyo, kakaroon nila yung kabayaan nila, di nila kakaroon yung kabayaan sing kaibanan. Pagkahagaran nila yung Tuhan, di nila pagkahagaran yung naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasa muarad to katalong si Malayo. Mga anak po, papaanibon kita niyo yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala, si mga kakahinang yadto. Wa yuridun, iwan kabayaan nila pa, ay yattakhidhu bayna dhalika sabila. Himinang sila suluhan. Himinang sila sing kabayaan nila. Tarikan wasatan bainal kufri wal iman. Hautan sin pag-iman iwan kakufu. Mga anak po. Kaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala ayat dugaing. Paman si mahasut si mahatinggi. Lu'inu bima qalu. Piyagmulkaan sila sin Allah Ta'ala si mga kabtangan nila ini. Matrudun min rahmatillah. Inig na sila sin Allah Ta'ala rin haulong iwan rahmat. Hasabab sing kabtangan nila ini. Kabtangan nila. Yuriduna ayattakhidhu bayna dhalika sabila. Himinang sila. Yan. Sing kabayaan nila. Antara sin pag-iman, iwan sin kakupur. Hindi magkagunahan. Antara na to iwan si mahatsut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na, lu'inu bima qalu, piyagmulkaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kabtangan nila yun. Na, unin tutong basan kanila yan. Ulaika humul kafirun. Ulaika humul kafirun haqqa. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila yan, najukup in pagkupur nila patuhan. Najukup in laknat nila. Panglaknat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maulungin Allah ta'ala kanila. Tirahan sila nabi. Tirahan sila maghindu. Tirahan sila sulat. Umarawa aun kadya kabayaan nila. Di nila raagarun in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na parman sin Allah Ta'ala, habihaning kakahinang nila, ulaika humul kafirun haqqa. Sila nan in matan nagpupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, manganal kita niyo marayaw, sinji matuha masanatuin. In kakahinang sin Yahudi iwan sin Nasara. Firman sin Allah Ta'ala, wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Siya saddiyahan namu. Firman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya saddiyahan namu
Unin siya dia kanila yan. Ha mga nagkupuryan. Ha mga daruhaka yan. Azaban syadida. Siksa sa kusog-kusog. Wayroon pa siksaon. Mano siya. Duwaing dahing kanila ini. Sila in sa lagu-lagu. Piyagsaddihan mulka iwan siksa in Allahu subhanahu wa ta'ala. Nari nga sabiad to, mga anak ka po, manganal kita ni umarayaw. Sinji matuha masa nato ini. Sing kakahinang nila, hatiap-tiap hula. Hatiap-tiap kauman. Aula-aula, hakauman si mga sila, magpamung, maglapal, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Kabayaan nila pungun. Insahaya piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila mapung. Na, mga anak ka po, sumunod parman sin mahasut si mahatinggi. Wallazina amanu. Adapun ng mga sila. Nagparat siya marayaw. Iyagad nila ang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na hindi nga masa sin Nabi Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, kambil na si maplag pakatanalam, kambil na pamasa na to ini. Wallazina amanu billahi wa rusul. Amuin mga sila. Nagparat saya. Yamalan nila in rukun iman unum. Iwan, iyagad nila. In naraak sinallahu ta'ala kanabihan, iwan karasulan. Kajumlahan iwan halilayan. Kawab hambuk sadya nabi. Buk sadya rasul, hindi pagkakarahan, hindi nila pagparatsayahan, hindi nila agarun. Nasa muayad ko katan. Wala nila ra. Yarat kaya, wala nila ra. Wala sila simingod. Yahudi wan Nasara. Walam yufarriqu bayna ahadim minhum. Kaya pagsali nila katanta, ning panghakad nila. Taingkan Adam, kanagnaan, tambil, pajunjungan kaniw alayhi salatu wassalam. Kaya nilayad in pagparat saya kabayaan sintuhan, kung pagparat saya kabayaan nila, kita nila sa niyarad sila sa lakas. Amin piyarad, na karatulan, awla-awla na, in junjungan taniw, alayhi salatu wassalam. Unin dirihilan kanila sintuhan, unin tutungbasan kanila sintuhan, asabab siniyamalan nila in pag-iman nila, asabab yamalan nila in ka-Islam nila, asabab biyaubukan nila, miyakad sila Panginoon, junjungan alayhi salatu wassalam, ulaika in mga sila yadto, raw payutihim ujurahum. Bihilanda sila. Hilan sila sinallahu ta'ala rumagpakda kanila intutungbasan.
Atin niya yung mga sila ini bukon maus. Naing kamatauran na masa na ito ini maus. Ikaw na lang na maluway na ako ni nagibadat. May tinibiyaway. Misan sadyain pandisal hay sa isan niya. Di niya nakakausan itungon. Nabiya din na yung kaibanan. Mausin mano siya. Kau payo tingin. Hirihirda kanila sinallahu ta'ala. Intutong basan iban karayawan da hindi dunya sambil padlawak. May tayad to. Sabab wala sila nagpupur. Sabab naparayaw nila yung pag-iman nila. Naparayaw nila ini daakan kanila sinallahu ta'ala. Naparayaw nila yung pangakat nila. Aula-aula. Yang kisan nila yung katupuran pa sila di kamulka. Maka mga sila Yahudi iwan Nasara. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sabunal tuud maha suci maha tinggi. Baing ampunun, baing ulung. Tiap lag sinallahu ta'ala in ulung niya iban lasan niya. In pangampun niya. Kaya nga sabab yan mga sallallahu alaihi wa sallam. Irhamu turham. Amuman pilar. Aun nyari apa bau singgumi. Iwan na. Ipapalasa ini kato taniw sin Allah Ta'ala. Bukun sadya kita niyo magkaimano siya. Bang nato liyasa, bang kita niyo naglas sa amin nyari apa bau singgumi. Sabda singgumi. Arhamukum man fit sama. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo sinhalangit, magkakunahan kita niyo sinyariharumi. Uning kakunahan na to, bang mayan nila kita niyo kaulungan iwan kalasahan, iwaning kita niyo magulong iwan maglas. Uno pembeta sinabi. Ighfiru yughfar lakum. Pag-ampun iwan pagmaap kam. Ampunun kami. O kaampunan sin malaikat halangit iwan sin malaikat akong. Aula-aula yari nakita ni Wamasa. Natikop nakita ni simpit na. Impit na sa lagu-lagu hakanabihan. Pag-ubusing kanabihan, amuin gimanti kanabihan magpasampay sinagama in sa lagu-lagu tatandasan in sa lagu-lagu ini fitna dumatong kanila mga anak po na yung mga bariman niya to
Amin nasabutan yung dayaw yan to. Paasabahumullahu bima qalu. Tungbasan sinallahu ta'ala yung mga kiyalapal. Ingkya baita nila, ingkya pamung nila. Adapon yung mga nagkupur, lu'inu bima qalu. Pagmulkaan sila, ingkya pamung nila. Hinahinang nila. Adapon, in bariman usog, ibang bariman babae, paasabahumullahu bima qalu. Dihilan tutungbasan, in suara nila, in hinang nila, in hibalsin pito ang gauta baran nila. Anugharaan sinallahu ta'ala karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw kanakan. Mga anak po, amuyad to in deng mga ayat. Basta kita niureng ang mga hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga mga kiyaway kato tanim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naasubu in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna nga subo, mga sahabat. Unimpya nga subo, khairul a'mal. Ingkatan hinanginilaw na marayaw. Kaya Rasulallah, impa nga subo kulong niya, amuin nakabiddain dayaw. Kayan doon. Nah, imbar iman usug, ibambar iman babae, harap niya karayaw-rayaw. May tayad. Ako, puno inhinang sarayaw-rayaw. Afdalul a'mal. Nakabidda indayaw rin katan hinang. Mga anak po, number 1, as-salatu ala waqtiha. Amuna in ibadat makalimahang karumang kadlaw sa bayan. May tayad to. Sababang di mayawin sambayang, di mayawin kataan. Apabila di mayawin sambayang, alamat di mayawin kataan kapakaradyaan mo, pagdunya mo, iwan pag-akhirat mo. Maita. Number 1, alawm kau kasutsihan. Wailummi dakula, wailummi siwi-siwi. Wailummi mo patuhan mo, wailalummi mo papaggahi mo. Bang wala doon sa bahayang. Kitaan niyo na mga anak po, in kalumuan si Manu siya masanatin. Aula-aula in kalumuan sinbang sa Yahudi wan Nasara. As-salatu ala waqtiha. Sambahayang at tiap-tiap waktu. Disiplin siya patuhan. Bang siya disiplin na patuhan na waktu. Disiplin na siya hantara na iwan simpagkain niya. Aturan yung kahalan na tuwa masanat. Masjid siya magsambahayang. Sa bukon magsambahayang, indisiplin sin tao.
Saan yung mga tuan? Na. Halawom siya kasutsihan. Way lumi niya patuhan dakula, way lumi niya patuhan sibi-sibi. Maranya na yan to. Ampay niya ho, di ba nasara, yung pangatod na to, malano sila harwa sa ilumi alawom. Innamal musyrikuna najasun. Tuan? Tuhanin na may tamin, nagpapanjari kanila. Kutika wala doon yung pag-iman sa bunal. Di nila akaroon yung kabayaan sintuan magpi sila sing kabayaan nila. Najis. Najas. Malumi dengan najis. Sin najis, tao. Pagtag sinuno nila najis. Ampay niya tuwin halawm nila najas. Halumi-lumi. Tujuh patuha. Dahil nga sabab yan, kakuyaran sinallahu ta'ala imbar iman usug, iwambar iman babay. Maita, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Nangayo kamaapan kaampunan dumi banadlaw. Awak to sila nangayo kaampunan kamaapan halawom kasutsihan. Ayan mga anak po. Dahil nga sabab ya, bang di mayaw in kabahayang, alamat di mayaw in kabuhi, alamat di mayaw in kamatay. Dayaw pakain, dayaw tunjo patuhan. Ay naturun sing kita ni mamasa na to ini, dayaw. Budbud. Ayaw. Antara tinipuniwan tagi. Dahil nga sabab yan, imbayta si mga sahabat kato, dahil nga junjungan na to alayhi salatu wassalam, as-salatu imaduddin. In pagsambahayang miyagad haatulan kabayaan sintuhan, mahugot in pag-aarama mo. Mahugot in pag-aarama mo, makapakain ka. Uno-uno na yung jumato halawm singkaw man. Wayroon mano siya mawaya iminang mangi sa kahalan di mato halawm singkaw man hangkan siya nagmangi. Hangkan siya na hinang mangi, hasabab sin di mato halawm singkaw man, hasabab sing kahalan. Ano yan mga anak po? Na. Yadto. As-salatu imaduddin. Ang tsambahayang amimya kada kabayaan sintuhan. Hugot sin pag-arama. Magkarunahan kita niyo mahugot pag-arama sa nato ini. Waywihan sa lagu-lagu tatandasan. Tarawa, imbari iman usog, ibambari iman babae. Nakapas sila katan. Pamakun high school, wayroon INC. Perfect kinuno nila. Perfect, even complete. Maita, betaan sila sinallahu ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minh. Siyo-siyo yung tao. Dumaot naman siya. Dugaing dahil simpanghindo sinarama. Panghindo piyara sintuhan na kanabihan iba na karasulan. Yung kita niyo biyaon, kala Allah, parman sintuhan, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makakuha din dito. Palayuk balamin. Way matay makan niyo. Naisip magtatayma. Ba't bang kita niyo na tayma na to na makaulong isang? Iwan bakay-bakay.
way pagulong, way pagbagay, hantara na to iwan sintuhan bang nato nakading kabayaan niya. Ayan tuhan. Nauno pembeita sin Allah Ta'ala. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Tanto tuod. Di tumay tuhan sindugay. Ngintay maunyara. Amura mga muttaqin. Salakan mga anak po. Na. Amuyad to. Sambahayang. Bang di mayawin sambahayang. Di mayaw ingkatan pakaradyaan. Bang himuguting pag sambahayang. Mahuguting katan pakaradyaan. Uy, may tayad to. Janji isintuhan mo kung kita nung di man. Kabangun niya. Kalasahan niya. Bukon niya pia panjari manusia. Juja na undi dunya. Bukon niya pia panjari manusia siksa undi dunya. Pia panjari niya. Tiyo-tiyo dahinang. La in syakartum la ajidannakum. Bang kamu nagsyukur pa Tuhan, iagad niyo yung kabayaan sin Tuhan niyo. Bukunin iagad niyo kabayaan niyo. Pataurun sin Tuhan im marayaw. Igun sin Tuhan im mangi. Innal hasanati yujhibna syai'at. Tapunal tuon. Siyu-siyuin nakahinang sininang marayaw haatulan kabayaan sin Tuhan. Inhinang niya marayaw yad tumaig na hinang mangi. Nabalis ka tayo sa. Siyu-siyuin naghinang mangi. Ang paon hinang niya marayaw, inhinang niya mangi yad sa makapaig sinhinang marayaw. Mga anak ka po. Aun murid na nga suha kuro. Murid marayaw ini. Mag-aaram ba? Aun murid mga suha kuro. Bukon pangasuho. Mangdusta. Nagdara asal siya jawab. Biya simbanu Israel. Mga suha kanabihan nila. Mangdusta sadya. Di da mga kahakat. Pangasubo niya, kaifa akuna mahbuba bid dunya wal akhirah. Biya din laung niya kuruna mo. Mahinang ako tao. Maingat manglasa, iwan maingat kalasahan. Kalasahan ako sin tauriya dunya, iwan kalasahan ako sin Allah Ta'ala. Ha dunya, iwan hadlaw akhir. Na pagkita kan niya, yung pangasubon niya, marayaw. Inagikan niya singguro. Al-imanu billahi wa birrusul. Inhinang kalasahan kau sin Tuhan dia dunya, iwan kalasahan kau sin Allah Ta'ala adlaw akhirat. Bang kau kalasahan na sin Tuhan, palasahun sin Tuhan ing kata na langit iwan nyari harumi. Paaminu billahi wa rusuli. Pagparat saya sadya kau patuhan mo. Iwan hanaraak sin Tuhan. Hasalakan. Bukon hasuara sadya. Sa agarun mo tuod, unuing kabayaan sin Tuhan mo. Amo impera maun kayo mo. Aminu billahi wa rasulih. Pagparat sayahi. In Tuhan mo. Iwan sinaraak mo kayo.
Uno pa yan. وَاتَّبَعُوا النُّورُ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. Iban, agad kau hasahaya. Na, magkagunahan imbaran na to sahaya, muna atay na to. Ang painlait na yan na mataod na. Taod na nakahinang. Lait, mga sular, ginisan na. Magkagunahan kita niyo ilaw, original. Antara na to lang. Naampa kita niyo karihilan hadto. Paaminu billahi wa rusulih. Magparat saya kita niyo marayaw. Patuhan hasalakan. Kabayaan niya. Amoy naraak niya. Nagdaak siya Nabi Iban Rasul. Iban ay kita niyo umutas di nga kabayaan niya. Nabangyad to wala kita niyo miutas. Kabayaan niya, aun sahayahan tara na to iwansin siya. Atay na to, suwara na to, pito ang gauta baran na to. Bang mabihad tindagbus, parmansin Allah Ta'ala, ulaika humul muflihun. Kamu na yan, yung mga tao nagparuntungan. Kamu na yan, yung mga tao marayaw. Bangin tao marayawhan, tara sintaw iban tao. Magsusungin dayaw, bahang marayaw intauhan, tara niya iban sintuhan niya. Misan hadyain sila magkahimarayaw na, nabiyadiin na, bang sila marayaw magtuha. Ulaika humul muflihun. Sila yan yung mga tao, halawang paruntong. Hikarua, unimbeta kaniya, singguro niya, pangasubo niya. Ang pagkaukalasahan sin Allah Ta'ala dunya wa hadlaw akhiran, at taubatu wal istighfar. Pataura, impangayo mo kaampunan patuhan, iwan kamaapa. Iwan sanggup na kau patuhan, di na kau mag-isabay-sabay ng mangi, harap mo na pa'y ng marayaw. Ang panabiyas sa singguro, inayat. Wa man taba wa amana wa amila saliha, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Karena hisyusin nagtawbat. Simanggup na siya patuhan, di na siya mag-isabisab. Lagi nagparat saya na siya. Simparat saya kabayaan sintuhan, bukun parat saya kabayaan niya. At namarat saya sa aning katanin niya. Pamarat saya kabayaan niya, buko na salakan, mag-akad kita niyo ni katanta. Nagtaubat na siya. Hikarua, nagparat saya na siya. Hikatu, wa amila saliha, hinang niya na hinang marayaw. Uno ini janji kanya sintuhan, uno ini real kanya sin Allah Ta'ala. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Pindahun na, gantian na sinallahu ta'ala inna hinang niya mangi pamarayaw. Di kau kukan simbihan. Wa kana Allahu ghafuran rahima. May tayad tuwihad to. Sababin Allahu ta'ala, baing ulungun, iban baing ampunon. Magkakunahan kita niyo mga anak kapubya sinasabutin. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minadjan kaman la janbala. Intaubun nalim pagtawbat niya. Hintaw yan, way narusa.
ay napusan parmansin Allah Ta'ala. Wa man lam yatub, isiyusi hindi mangayo kaampunan, magpamaap. Di siya sumanggop pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yatub pa ulaika humul zalimun. Isiyusi hindi magtawad, di mangayo kaampunan, di magadsing kabayaan sin Allah Ta'ala. Yan tao naglaog sing ginawawaran niya kay diya dunya sambil paadlaw ako. Tubtob na rin to, mura-murahan, mga anak po at siranan. Uuhon na to, jasad na. Uuhon na to. Assalamualaikum.